На ковер боя приглашается борцы весовой категории до 68 килограммов Амаль Керейтов, Карачаево-Черкесия, Магомед Идрисов, Дагестан. Özünüzde Amal, özünüzde. Başpan kolun astından ekevge. Amal, özünde, özünün kolun astından. Давай, özün basla, özün basla. Ot tak. Sondan. Sütüp, sağ özünün kolun astından. Amal, kolun astından, davay. Ayak Amal, давай. Başka kolun astından, ot tak. Aldığa, aldığa. Başka. Ente kolman basın astından. Cemenge tartın var ya. Şöyle bir nimetçiyle karası yok gelin. Kara ayaklarını nimetçiyle ama ayaklarını nimetçiyle. Olan aslan verme lokatlarını var ha. Kontrolüyor, zonat net kontrolüyor ama. Lokatlarını kısıp. Asıkpa, kara on fikir. Bağımda olda ketті ұтсын. Bağımda olda basында. Kara bolmasa ama tömenge oturup kara. Ayakka görüştüm demek ki. Tömenge basma, tömenge oturup basma. Давай қара енді. Енді қара, yandan қара. Yantağlar var ya. Toktama. Kote. Kote, kol giderme. Tömenge oturup kontrolü var. Tömenge oturup basma. 5 секунд. Все хорошо. Можно гарь. Синий угол. Секундант, оденьте маску, снимите кепку. Кепку снимите, пожалуйста. Или отойдите. Ama zapakta yukarıda umelikat etmedik. Tömenge oturup tömenge olur. O kolun astından arı barat kolun astından. Nimetçin ayaklarını nimetçin ama. Kolların astından verme, özün astından. Lokatlarını kısıp. Aha. Şu pravayı kolun astından verip şu lokatlarını kısıp. Kollarını sayma. Sobranda. Oo. Nimetçin'e ne oldu? Şar bastı. Nimetçin'e. Aspa. Sal Amal, sal. Ayak kaptır ayağın. Ayaklardan kuluğat. Korgüs kuluğat tanıyım. Korgüs kuluğat tanıyım. Amal, basındı verme sonda verme. Basındı verme, bekle götürme. Koldan yazın. Tahun bu üstet direkt, naun temenge bas direkt nama. Maksudnya
Под себя. Дистал. Қол астынан, леві қол астынан, ахан демеге бастыр. Локаттен ұстыр. Көргіз. Қолларын кәттірі, астына берді, басын берді. Иматина. Аяқтан жай. Иматина. Лестетпе. Көргіз, аяққа көргіз тама. Лестетпе, внимательно, төмен. Иматина. Қол төмен. Ару, 20 секунд. Сторону. Аяққа сторону. Басып. Души. На ковре Б. Победу на туше одержал Амаль Кирейков, Карачаево-Черкесия. И занял первое место в весовой категории до 68 килограммов. На ковер С приглашаются борцы веса до 85 килограммов. Борьба за третье место. Егор Садрюн, Кемерова, Магомед Гачиев, Республика Дагестан.